Purbo Bandarima khawai skangpu CPM ni sawa Tripura by Bangladesh border simana no kahama ke naisoya yake ongmoma Bangladesh Tripura ordek khiye mai singe thangma aboma tutulo 400 family tongo hinge saha aboma rono tinin salo thangye dosta arte block ne BAC chairman akase bini logewo vice chairman akase MDC by khiye brau tiniyo abo simana rofono breke khi anai akase abo 400 family tongo brau nole sarkar diyo saha khiye nakhromaino abo rono tiniyo thangye brau nai lei ha akase dosta tu anando bazar lama hamya khe omorono po bung kaham khiye snamya nema akase bono daidi snamya nema ni khiye bung biskamo habala nai hinge fono saha ake abo mang thaya tawo ppt chini no maine ro skang pu o maye ta o maya ke ongne ro brauno reserve ke khianai akase ration card separation ke ongya khorono daipru kiye khiane ma kiye khenai akase bangma tre juda problem ro no photo ye tiniyo bung saklai ha akase bangma area wo dekhiye public ro no develop khianai akase bre ke khianai aborono toye tiniyo brau dm by khiye thange koma salai ha dosta arte block uni BAC chairman akase vice chairman akase MDC Solendronat bari khakjong puilao media no hambai ini ma phaimokhe chini Purbo Bandarima nimsiyo border fencing lai thane bigoto CPM sarkar sawo simana je katatar bera naisou yama bekhi abo simana katatar bera ke ajam sio chini Tripura klai sing to ke Bangladesh bisese chini Tripura orde untha aroni bro pray 400 family to oke apo jai khe ya khomorono abo jaga no jai ke no pano tini chung bromna MBC sahe tini vice chairman bromna chung ko thambono phaino chung tin nai pyo ke bini logyo chung abo 400 family no brauno sarkarin babe manjoro saijo kherimai brauno uderi dimai no ba brauno panda ma package tung abo mano chung jai khe phayo ke tre tongpyo nini Purbo Bandarima wo lai thane PTG bai khiye 1 lakh taka khe jeria o अब 1 लाख टाका म सती वास्तव बायनो उया ब्रां केन्द्र सरकार 75 त्रिपुरा सरकार 25 हम जे जागा हो बेनिफिशियरी या ओक्लाया आबर उनफ पीएम जानमान खसिए रेडीमेड मानि हिए जुंकिनि सालाय थाइनो क्षेत्रे तंफियो जे रेशन कार्ड सेपारेट ओयामा तिनि बाइके 12 बছর काहा 12 बছর उनके नो हानि 12 जना 13 जना बदिके ग्राहक परिवार वो उबाय था के आबनफो तिनियो रेशन कार्ड सेपारेट केनो पांदाव तिनिबो सालायथा आबो तो सुबिदा उनाय हि साव के बिनि लगे आनंद बाजार लामा नो Purbo Bandarima पश्चिम बांदरा कालापानी खाकसां बदिके आजां प्राय 7 खान गावसभा दं 7 खान गावसभा विभिन्न धरनेर निनि प्रेगनेंट मादार हिंदी केराव याबुया हिंदी बदिखेन मारो द कांचनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फे नमा याव तो हा के आबर उनो फचनो इमीडिएट जेमा सॉल्यूशन खेरिस्टी हिए जों साफायमो बायनो लगे डीएम साहेब नि एसएसएल कंपनी द न केनि PMAY जे चिफ इंजिनियर न कल खे सालायहा बो बिस्काव सापतारो निमसियो आबरो जे हा खक्टर खेंनाय मारो न सॉल्यूशन खेरि आनमाय तिनो जुनो गावरि दो हाबो के बिनि लगे ते तंफियो निनि बो PMAY ताओ जे नो माय तोलेरो मता आयो आइवाया के ताके तावा PM जानमान नो उमाय तोंनायरो बरनि खुबयो PM जानमान नो उमाय तोंनायरो बबिन खुबयो त्रे नेक्स्ट व उचि सार्वे खे जमाइसिया करनबो खेनाय हे जोंबर मेमोरेंडम देखे जुरि फाइमो बब बु एपसेट खेला बिस्का उचि खेफिनाय हे न इनके बसा डिमांड रहो पॉजिटिव रेस्पॉन्स ले फाइ इनके बिनि रेस्पॉन्स ले ब्रेक काउंट तोंते बि रेस्पॉन्स जुनो रियो जमाइ मनजरा जों साथानै इनके ताव सामबो लामाफो बां बालु बायनो खेनाय हि हा के PM जानमान जे स्कीम तंबरो जे सती वास्तव बायनो या मारो न आबरो फो खेनाय हिनो सा के बिनि लगे नि अब काटातार बेरा हेममा आबो के बु सेंट्रल लेवल बाय गाव सालाय बुम सानजरा खेमै त्रेसा खेनाय हिनो जुनो गावरि हाजिनबो ब्रह्म MBC साहे के ब्रह्म जेनि बायसर जतनि बिस्कानो बु DM साहे जुनो गावरि हा